bounds. I ćao svima ljudi, kao što vidite igramo mapu pod imenom 30 načina da umrete u Minecraftu. Izašla je 1.9 verzija, barem mislim, a gledaj to, opa, stavio sam ga na R. Uhuhu, gle ovo, Ivana uništatelj jedan, ovo lako, dobro, ok, onda samo start the game. Idemo. Full damage. Šta imam u čestu? U čestu imam pa naravno, pa znam. Na. Ajde čak. Mi smo nešto zezati. Joj, 30 godina ovo ima da traje. Ajde. Još jedan put. Milion puta. Super. Joj, kad bi gladneo. Da se ne regeneriš. Čekaj, bolje da skočim? Da, bolje da skočim. Ajde, još malo. I još jedan put. Nije još jedan put. Ajde više. Još jedan put samo. Eto ga. I water damage. Just water. Znam što treba. Se zarobim u vodi. Evo ga. Još malo. Opa. Lava full. Lava full. A ne pričaj da je ovo... A daj, brate, šta je? Ovdje treba da imam baš red resistance. Brate, pa di je taj lava full? Evo ga. Tu negdje. A on su command block. On tamo trebam da prođe. A to ide ovako. Ne! Zašto nisam uspeo? Vidite da sam upu lavu, a ne. Pipnem onaj pressure plate. Iako sam ja bio stavio na svetlo. Ok, znači sad je to ozbiljne stvari. Pa upao sam u lavu, nisam ni pipno. Onaj pressure plate. Sad te. Niti je fora ovo. I meni samo dođe da kucam onako kako imamo kill. Ili game mode. Sjebe mi niti. Samo prav. Sad ako ne uspije. Sljedeći put. Ako bi se desio onako da ja upadnem u lavu, a da kao vrati me, onda da stvarno... Kill. Anti-gravity. Evo je super. Ok, samo antigravitaciju ovako. Ajde. A ništa. Jedan. I daj mi. Ništa, daj mi. Nositi vid. Ali sam im. Eto ga, mrtvi. Okej, redstone computer. Šta? A redstone,
kao da ne znam. Čekaj da prvo sad ja da automatiziram. A što ovdje? Ovo da to srušim. I to kad sada... I daj mi ovdje ovako više njih. Više toga mi treba i... Op. 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 I op. I sad... Sad treba samo ja ovako. 3, 4, sad. A šta neće da ispaljujete, a? Čekaj, da treba sad ovo odrati. Naravno. Ja razumijem se, jel te? Ali sad ja treba samo ovo odrati. Može ovako. Super. Ne znam komand. The ball fire. Oh, really? Okay. Mrtav sam. The tree trap. Sad ja pukla. Ne znam. Već. A vrati, lepo nam. Anvil. Okej. A daj, brate. Ovo će trajati godinama. I godinama, i godinama, i vekovima, i godinama, i vekovima, i vekovima, i godinama. Ja, vrate, nek ja ovo... O, brate. Onda... The void bed. Evo ga bed. Wop, wop. Wop, wop. Wop. Dakle bi ja sad znao kako da uđem u njega. Ovdje je... Ovdje je night. Night mi treba i... Sad samo treba da zaspim, jeli? Jump, 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 jump. Yeeeey! Yeeeey! Super. The nether. Nether. Kako je veze? O, čekaj kako. Brate. Brate. A napravit ću, ja mislim da je najmanji portal ovo. Još jedan. Pa onda ovako. To nije portal uopšte. To uopšte nije portal, treba mi ovako, 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 ovako i ovako. Brate, ti valjda nemaš pojma ništa sa nederom. Samo... Joj, brate, što me živcira ovako. Ajde, kopaj, 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 kopaj. Samo ne znam kako je da napravim ovaj nether portal. 1, 2, 3, 4, znači 1, 2, 3. Čekaj. Treba tu još jedan. Ovo treba ovako, pa onda 1, 2. Onda samo da uzmem ovo. A
da ovo je najveći portal ikada. Ovo je najveći portal koji sam ikad video. Evo ga. A to je kao najmanje auto. To je najmanje od portala. Idemo u mete. I šta sad? Imam 100 i nešto frame-ova. 30 FPS-a. Iako sam stavio da može 30 FPS-a maksimum, ali... Ne sluša me. Evo ga. Evo ga. Aj, što je zove? Brate moj. Gledaj ovo što je kopa. Joj, vidi što kopa. Čekaj, ja imam. To sam i teo. Brate, imam 20 nešto frame-ova. 30 frame-ova. To je 30 FPS-a. Ja pokušao da privulavim. Level 11, dead, you're not finished yet. Super, ako bez puća. What to do? Pa naravno da ja moram ovdje. Čekaj, da trebamo ovo da uzmem, pa onda... Da. 12, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Neće se postaviš. Zašto ne bi teo se postaviš? Neki bug bio. Okej, šta sad? Treba da ubi Ender Dragon. Zmaj bez puča. Zmaj bez papuča. Inače, posjeću od drugog Minecraft preživljavanje. Zašto? Zašto ti zašla 1.9 verzija. Dobre. Ima nam ujebote, usere me zmaj. Dođi. Dođi, Ender Dragone. Vidi se ga ubijemo ako sa pickaxe-om. Dođi, Ender Dragone. Se vidimo. Oči u oči, jezgra u jezgra. Znate kako ću ja dobro? Ovako. Op. Neće full damage-a. Nego da ovoga. Pa da ovo je neki full damage. To nije, to je samo... And archer... daj. Hama. Oh my freaking god. Evo ga, još jedan put. Bam. Mrtav. Hunger. Joj, pošlo gladi. Čekaj, koliko ovo glad? Glad. Na 10 sekundi. Pita gladi. Samo idem ovako, samo idem kill. Zašto ko bi čekao to? Ender Pearl. O da, znam ovo. Čekaj malo da se zagliču. Poison. Veštica. Witch cat. Bota s vodom. Bota s vodom. Da šta ja moram da vidim, ja sad da vidim tromost.
Magijom se. Crveni, ne treba ovo. I zaburim ovo ište reći. What to do? Šta da... Victory. Kako sad radi potion za ubijanje? Dajem ih hiljade. Okej. Okej. Prvo idemo ovako. Dun. Evo ga. Još malo. A kad završimo ovaj njima ću sljedeći put da nastavim, zašto stvarno ne znam. Okej, nema efekta. Onda daj mi fermentirano spoj. Ajde još. Ovo fermentirano spider, ne. Pauk ovako fermentirano. Ajde. Slabost. Ok, čekaj se vidim. Slabost i ovo povežem, ništa ne dobijem. Slabost i to povežem, ništa ne dobijem. Ovo, ništa, ovo. A gunpowder. Gunpowder samo ću da dobijem slash pulse. Jeli. Ok, znači potakut ja sam sa slabošću samo da ovako. Ok, znači nije tak... Ko bi rekao. Evo ga. I nema efekata. Evo ga, ide. Ajde. I... Instant zdravlje. A onda ti fermentirano spajdera ovako pokrene to. Dakle, fermentirano palko ovako. Fermentisano. Ovako. Bez samo da onako preokrene. Tu regeneraciju u otrovi, ali instant zdravlje, instant povreda. Onda mi daj ovo da ga pojačam. Da bude jače. Ili redstone tu radi, ja mislim da to redstone radi. Ajde. Samovar za napitke. Znači ovo je sad dvojka i ovo. Ali da bacam to na sebe. I evo ga, još malkice, da sad ćemo ovako da trčimo. Toga. Instant. Ujebote. Ajde sad ispaš. Rate. Onda pogledaj gore. Čekaj. A da, ovo sam vidio kod Glowmastera. Oni su to nešto zeznuli. Hoćete kod Lookup. Kod Lookup nešto pokvarilo, tako. Poništi da što je to blizu. Da, ovog rastavljenog nivoa.
Aj. Čekaj, šta bi ja sad trebao? Odakle on uzima energiju? A ne, sve mi daj. Samo daj mi ovako. Čekaj, mogu li oni samo ovako? Ne. Pojačivači. Evo ga. Pojačivač. Znači baš ako brzo. Ne bi tu baš ako mogu. Tu je pojačivač, onda... Okej. Čekaj, od ispod, čekaj, samo probam da sve ovdje. Čekaj, da ovo će sad to look up. Čekaj, da tu milion TNT. Look up. A znate šta? Možda ja ne znam ništa. Sve. Imam ja nekoliko ovako strijela. I samo da je ono plamen jedan i onda mi daj na konj, ajde, na konj. Samo da ovako stavim da budete u flame. Tako, i onda ovdje, i onda imam nula, i onda samo kupijam. Kao milion ako kupijam. Eto kao. What sound? The TNT. Pig tunnel. Nemoj. A da je početak, evo ga. Svinjice, tamo svinja, čekaj. Pa ne znam, vinovski broj ovih takova. Čekaj, kad bi ja spojio ta dva štapa, dobio bi ovako. O, čekaj, svinjo. Dođi. Tamo, napred, pa tamo. Pa tu. Bacaj sve i svi je mrtvo. Ok, ljudi, to je to tvoj klip. Sutra ćemo ovo lava jump. Pogledaj sad ću. Vidite, to je lava jump sad. Spawn horse. I kako je lijep. Evo ga, samo tako, znači samo skačete u lavu. I ljudi, to je to tvoj klip. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!